man duano donga to abi logo le bachule sida ka logo le mono an ma logo ne anati la plida mea I kot mo karange kot uluo mea nik mea ko bin I kot kitu mala ngol kop mau beri kot ene justice madit ma beri kot kitu ni ka mea miaro bini kot tin mea gi nyoke ngore ne miaro ki twegi ka chel ku dero gi ibuj mea tima pil peki twe ene buj kot mo karo dwe mo karo ene mea kamerna pile ni ki winy mier eno betie en pera mo winyu kot kitien kita to pibino gang ubet ki guoke chi kot ki miyo ni ne tin ma an bana tikin lawyers ma mea me instructions bara ni wachungi kome wa mere tam tin mea bini kot gite akor chaba ma miara ki luong file ti kot ba ibaba kot Ti jo mo mago aki pade ki motaka primo manama plete pe gibiro gi mago mero juruju mako dongo chwale nyim kot matika meto enni dogiriyo kere ko bedini wapade un jo mogo mo kwanyo manama plete motaka ki pade ni un jo mogo motor ter ga dano ne mea magati cher kot ginu kumu gi peni gu nego dano eni ni dore mi covid ni pingo ki loro du kan pade mea ku kumu gi peke mako pi kuo mea ku kumu gi ki mako pi twer pa dano o dero gi peke mako gi pi kuo pi twer pa dano magu dore idi pade ni pingo gi loro pade chon kun gulu no kit gum no tituolo so hun jo mo mao mea mage orun ngat mo orun wa mer wanyang wa don wando chake ki mi nyur kedane la guju per wada kila lono dak bene pe obitor chinwa grupo Obwoya fearless grupo Jojo Obwoya grupo ni ka wono tamane by kato mea ibu do be nyur ni wonu gwa mada si o bala ko lo bol kui ma pin kuja ne pegimeng ka yin la tela mati office madong pe ramate mo ginu mo ke ken mati mo ginu mo ke kan ngayo chalo jo en mati office en wen kati mo ginu mo ke kan ngayo madong pe ramate mo ginu mo ke kan lega na ma chalo donga tire tem gira shel ma yang wara ponya kere chungi twer padano chungi human right padano wara lielu to James yang ponya wanu donga kere ka o pe ko mani ni ma lokati on ni ma be jenge ko ngat ma gor pe jenge ko ngat ma tek o ku en gang no puti ka chua itie me aero dugi somale ma ko ba dano ba duongo to kunu gang puti ka chua tian gi lo tiene ne ke yer gi office chalo position uno tamane ba mako gi ba keto gi ye dong nyur ni uno kwa ka kenyu por opika opega chua ko dano so kawun gido mo be rom timne office do pege chua to er ka dano so la kweri lo tela mi office enini dog gemer ne gito twer ka daro gemer gito twin dano man ko berta ne ga do mako mea do cher ka mato bia ni do wan polare do be kar kui kulo wan pelomeng an kere do kere kai maka ba cha wana bala because give me the we yiping you give me the we amak pe kwanyo so uno mako mea ni kwanyo mea okay police kenyo tole mea court ka kor be remanding mea I would we kor yo bet ki twer pian wano penyo for bail pending appeal wene wan machare lawyer no ng'eyo ni gina ko man romo time en no ng'eyo ka kwanya mea ke kele nyim kot kele ke pingo kele nyim kot we ko bi nyim judge du doke en no pedare kwanyo ki court premises de ba court ya ke kelu ipade kenyu mero eno ni abduction romo kera yang black mamba ubine high court yu roma kita segrinya Muhammad da pur tawala wo maja makoro gonya niki migi segrinya bail wegi mudugu da ko biro ma segrinya ga ma pia o wagang entin ki yiku honorable segrinya ne kao ma o mea kwenyu mea duoki kot
Wek one lawyers wa tiek lok wa ki court. Ka che poro ma timo ni wa be mobilizing chabet wa bi no dore ma dit pa de ma lawyer dore man mi corona ni. Ma ano donga ya be ka tele wi. Dore ma dit public demonstration. En wa mer ni po mer tele ki police po mer lok ni ko no bin ma ko no ko ki chiru dan ko po mer ko ni latin ni o twali ko mi ko wek ki lawyer o wek fu ki pi. Bolu fu pi wek mi kot wan wa bin chobo la tene pote mo gino la tene po ne ko ngatmo kero wa ngatmo ne ko dano kero wa joma yangu ne ko dano do kulu la pede kero wa joma yangu ne ko dano do kulu wa pede bena choli marro a choli cholu ko lok bene tumdo chi eri ni dore eri bi covid ko ne dako mane mi do kan kenyu ko ka ngo kok ni kon ke kwanye chuburia ne bo waji be ni wa duok wa chuburia wa jibi ni ruwen wen wa duok degi un politicians utika pino ki we opa de per ni ria in Uganda ni wen district mo mi wini loka covid food loka ti ko re ki fo ni ruba wa po to ko nyumea chwali kot mande kur we kot kai we kor yo pronouncing itself kape pa de bi balle ma po be yoppe mana te ka me chiru pa de do un luak mo winyo an ngat ma tor twer ni pe jenge ko me tuare vuru ke joti pe jenge ko ngat ma tor twer ni an man naga yaw donga ene na chak tela abir da ka ponya dara ponya ye loka twero ngat ma tor twer ni kwa nyeo ki buk mi chu kwa nyo u ponyo nyeo voya ko twal. Actually, look at the stage, man. Kadong new boy at LC5 chairman, man, an MP, but don't want to parliament. Not my tour to air down, when you keep book, but to one. Men group match, group Mario, not my pitch to air down, when you get no kick. Chalo Berini, Lutiano, don't keep wood, Kemako, MP Momatel Lorieti. Pink. Ngat mo machui kom dano ipade kiping ngat mo peke ngat mator to erga dano kwenyo ko ngat ma pichui to erga dano kwenyo ko kero pa Christopher kero ka menya mi chui kom to erga dano peke pergi luor poya gin bere welo tong gwero pi kok pa ya bubario ni makoko keri kai degu dongane ni legala ti bori ngat mator to erga dano kwenyo nyinga ngat ma pichui kom to erga dano kwenyo nyingi ko man ki dwe me chiel ma miere ke yen school fees me a chwalo teri school wando ko chak yen tiene me bale tiene ko lo gir mo teme wa yang kiri wa lo bal mo ko ma don yang ben ko chero wa gango jukko do ni ki mere dong ki bet ping do ci do ngene ni mi dore mere ni do ping o lor do kan pa den la tel no ngi ko ke buji ta ko e buji chwalo me ay kot kit go wande ko ro kan man chiku this is the warning I'm sad. DPC, I've not met you. I don't know you. I don't know anything about you. The only thing I want to tell you, I'm one of the lawyers of Mayor. He made an appeal after that conviction. This is a political matter. It is not a police or legal matter. This is a political matter, Bwana DPC, and be very reluctant to get involved in local politics. Court ordered that we cannot hear your appeal unless you are in court. Even in law, we say, he who seeks justice must have clean hands. That is the principle of equity. So the judge said in the last hearing, I cannot hear the appeal in the absence of the accused or the convicted. So today, Mayor appears in court. I was fully aware. And then he's abducted from court premises and brought to the police station. Really? This is the typical abduction like that of the black mambas. Mayor should have been picked and handed into the court, and then court would remand him to prison. So come out clean, produce this man in court. Produce this man in court and let us lawyers do our work. Honorable Donga Toya.